أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Müslüman kişi özün imanlı dip atı. Lakin nerseni anlata iken soňul iman sözü. Hem imanlı bulu nerseni anlata iken. Kay wagtda aýtabys imanyňy alabys diler. Ya bolmasa imansız dip kişini sögeler. Muhterem kardeşler, iman degen nerse, düşünçe, anın bir neçe anlatması var. Birinci anlatması anın Allah'a ışanıcı, hem şul isepten Allah'ı Teala bilen bir retten feriştelerge, kitaplarga, peygamberlerge, takdirge hem ahiret gününe ışanıcı kişi. Mine şuşunday kişini ışanğan kişini biz imanlı dip atıybız. İmanlı degen söz demek körgenibizçe ışanğan kişi. Eger de qarap qarasak, iman sözü ol tırmaşıbızның bütün ilkesinde. Meselen kişi nersegedir ışanmym dip aýta iken, demek bu kişini imansız dip aýtyrga mümkin. Allah'ı Teala'ga ışanmagan kişi hem biz sanap gitken eýberlerge ışanmagan kişini biz indi imansız dip aýta alabız. İkinci türlü etkende iman ol көрmegen eýberge ışanu. Allah'ı Teala'nı biz çyndan da körmüýbiz. Ya bolmasa feriştelerini körmüýbiz. Peygamberlerini de indi biz körmüýbiz, alar köpden ýaşaganlar. Lakin biz alarnyň barlygyna, çynlygyna ışanabız. Mene şuşy körmegen eýberge ışanu dip biz imanny anlasak, demek bizning tırmaşybız gymumän ışanudan tıra iken. Meselen geografiyada okutkan wagtda okutuşy bizge söýleýär. Mene mында Amerika diýip. Kartaga türtüp körsete. Awul dirisini aýtam ekensiň. Birimiz de bit Amerikany körgenimiz ýok. 5-nji klasda. Biz anga ışanabız. Ya bolmasa bizge ätiýibiz aýta, şarpy bilen oýnama. Ot çygady. Biz oýnamaýbys, ışanabız ätiniň aýtgan sözüne. Bizge äniýibiz aýta, senin 5-nji buğun äbiýiň Meftuha isimli idi. Abystay idi, bik imanly kişi idi. Biz bit ol 5-nji buğun äbini körgenimiz ýok. Demek biz de äniýibizge ışanabız. Şolay itip muhterem kardeşler, bizning bütün gymyrybız tura ışanudan. Eger kişi Allah'ı Teala'nın barlygyna ışanmay iken, demek ol özüniň bütün çyn barlygyn, bütün ýaşaw negizin, prinsiplaryny syzyp taşly degen söz. Bizge bit Allah'ı Teala'nın da barlygyn kimdir söýli? Söýli muny peygamberler. Peygamberge kim söýli? Söýli ferişteler. Ya bolmasa Allah'ı Teala torudan turu şol peygamber bilen ışana, şol peygamber bilen aralaşa. Häzir oýlap garyk hali. Nişlep soň biz geografiýa okutuçysyna ışanabız? Peygamberleriň sözlerine ışanmaýbys. Geografiýa okutuçysy Amerikany körgeni bar dip aýtyrbyz. Emma bit peygamberleriň de Allah'ı Teala bilen sileşkenleri, aralaşkanları bar. Demek Allah'ı Teala'ga ışanmaska, feriştelerge ışanmaska bizning bir nindi hakybız hem negizimiz ýok. Muhterem kardeşler, iman düşünçesi anyň bar başka magnasida. Ol da bolsa ýaxşylykny anlata. Mene biz kaçaganda kişini naşarlyk kılsa imansız dip sögebis iken, bu belki ana Allah'a ışanmay dip sögü tugul. Naşarlyk kılıcı, ganah kılıcı dip biz any sögebis. Mene şoňa görä de iman degen düşünçe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýty, anyň bar negizi diýip, bardy anyň butaklary. Ýagny şuşy negizden çykkan butaklar bula. Anyň negizi la ilaha illallah Muhammed Resulullah bolsa, ýagny Allah'ı Teala'dan başga tapynyrga laýykly zat ýok, Allah'ı Teala özüne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anyň elçisi bolsa, anyň butaklary da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uýatdy. Ya bolmasa yolda yatkan birer nindi eýbirini alıp goýup kişilerge ýerige jingil bolsun içindi. Hem başka izgilikler.
Менә кешене имансыз дип ачуланган вакытта без аның шушы изгелекләр кылмаганын ачуланабыз. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, иманның менә шушы икенче мәгънәсе. Иманның бар өченче мәгънәсе. Ул да булса әманәткә тугры булу. Иман дигән сүз алынган әманәт сүзеннән. Нинди әманәт? Әманәт ул безгә ышанып тапшырылган нинди дә булса берәр әйбер. Аллаһы Тәгалә безгә ышанып тапшырды гыйбадәт кылу, аңа ышану әманәтен. Аллаһы Тәгалә безне барлыкка китергәч бездән сорады: "Минме сезнең Аллаһыгыз?" диде. Без әйе дидек. Аллаһы Тәгаләгә без вәгъдә бирдек, аны Алла буларак танырбыз дип, һәм инде Алла буларак аңа ышанырбыз дип. Бу дөньяга килгәч, шушы әманәтебезне онытып җибәрдек. Менә шуңа күрә дә Аллаһы Тәгаләгә ышану бу дөньяда, я булмаса Аллаһы Тәгаләнең кушканы белән яшәү, ул биргән вәгъдә безгә тугры калу һәм иманны шулай дип аңлатсак та була. Дүртенче мәгънәсе иманның. Ул да булса шөкер кылу. Аллаһы Тәгалә әйтә Коръәни Кәримдә: "Ла ин шакартум ла азиданнакум", миңа шөкер кылсагыз, мин сезгә арттырырмын ди. "Ва ла ин кафартум инна газаби ла шадид". Ләкин кафирлек кылсагыз, минем сезгә газабым каты булыр ди. Ягъни шөкер кылмаган кешене Аллаһы Тәгалә имансыз ди, кафир ди. Ә кафир сүзенең бит капма-каршы мәгънәсе ул иманлы дигән сүз. Димәк, иманның синонимы шөкер кылу. Аллаһы Тәгаләгә рәхмәт әйтү. Менә шушы Аллаһы Тәгаләгә ышанып, аны безнең Аллабыз, юкны бар итүче, безне барлыкка китерүче һәм безгә яшәү чыганагы бирүче итеп кабул итү, тану, аңа буйсыну, бу Аллаһы Тәгаләгә шөкер кылу, рәхмәт әйтү була икән. Күргәнебезчә, иманның мәгънәләре күп кырлы булырга мөмкин. Ләкин кайсын гына алсак та, ул безне Аллаһы Тәгаләгә, Аллаһ юлына илтә. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә безне иманыбыздан айыра күрмәсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.